бояд қайд кард ки ҳар як ҷода мутахассис, устод ва нобиғаи худро дорад. имрӯз дар нашри навбатии барномаи чароғи тобон хостем ки дар бораи нобиғаи санъат андаке суҳбате дошта бошем. нафаре ки тамоми арзи ҳастиашро тавонист ки барои рушду нумӯи санъати тоҷик бахшад. аммо имрӯз афсӯси беҳад мехӯрем ки қайди ҳаёт нест, вале ҳунараш, истеъдодаш, овозаш, таронаҳояш, сурду мусиқиҳояш бо мо аст. устод Боймуҳаммад Ниёзов ки ҳанӯзам дӯстдоронашон, ҳаводоронашон бо мо ҳастанд ва имрӯз пайваста аз таронаҳои мондагори устод лаззати маънавӣ бардошта истоданд. дӯстони азизу арҷманд, ба хотири андаке ошноӣ пайдо кардан аз таърихи устод, мо як лаҳза дар нашри барномаи имрӯза фарзандашонро даъват кардем. Шарифҷон Ниёзов, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом, саломат бошед. устод хуш омадед. сад ташаккур. Саломат. аз омадарони шумо бениҳоят хурсанд ҳастем ва умед бар он мебарем ки мо метавонем имрӯз ин лаҳза ин соат бо шумо як суҳбати самимие дошта бошем. кошки саломат бошед. борҳо шунидам устод асосгузори таронаҳои тоҷикӣ буданд. ҳамин тавр? саломат бошед. дар ҳақиқат мисол ма аз худи ҷӯребек набиев амак мегӯям, аз ҳамуно шунидагӣ будам ки вақти давраҳои пеш мисол барномаҳои тоҷикӣ ки қариб ки набуд, яъне суруди тоҷикӣ гӯё ки баъди ҷанг гӯё ки якум аз падарам сар шудагӣ. аввалин нафаре ки дар радиои тоҷик таронаро бо забони тоҷикӣ сароидан устод Боймуҳаммад Ниёзов буданд. саломат бошед. дар ҳақиқат ин кадом солҳо буд? баъди 60 сол, баъди солҳои 60. пеш аз вай мисол радиокомитету телевидение ки шуда шуд, мо ба тоҷикистонба набуд, тошкентба буд. мисол бисёриҳо фақат барномаи тошкентро гӯш карда метавонистанд, тоҷикистон набуд. хуб, чӣ характерҳо доштанд устод? мо ки дар як оиле ки зиндагӣ мекардем, характершо ҳамехе ки калон хурд то набере фақат шумо мегуфтанд. овози баландашон набуд, фақат баланд, фақат ҳофизӣ ва ҳама мардум баробар ҳис мекарданд. берунагиҳоям фарқаш набуд. мисол ки вай ки шуда кор мекард, фарқаш набуд. ҳама миёна гап мезанад бо забони мулоим. мо орзу мекунем ва кӯшиш мекунем, лекин гуфтам ки ҳамеқа шуда наметавонем бахоб. хуб, чанд сол дар ҷодаи санъат, чанд сол дар саҳнаи ҳунар буданд устод? пеш ман медонистагим мисол театр Пушкин буд, пеш тахтагин буд, кӯҳнаш, яъне ҳамонҷо ба ҳам актёр ҳамеқа буд ки ҳам дар саҳна ҳам суруд хонда актёр мекарданд. баъд мисол театри ҳаққи ҳозира замона Камоли Хуҷандӣ шуд, яъне баъди вай 1963 сол вақте ки телевидение душанбе кушода шуд, ҳамонҷо ба яъне шахсони ба ҳунарро гирифта ҳамонҷо ба тӯб кардан, яъне Фазлиддин Шаҳобов ҳамонҷо ба ансамбли Шашмақом кушоданд, худи телестудия ба. баъди телестудия баъд домрадио, яъне хонаи радио кушода шуд. ҳамо телестудия баромад мекарданд. наку ҳамо вақто медонистагим телевидение вай вақт сафеду сиёнишҳо медод, яъне ранга набуд. ҳатто Набиев ҳам гуфтаги буданд ки вақте ки падарам телевизор баромад мекарданд, бачаҳо чихикиҳо баъзеҳо барои ягон кино ё ягон мультфилм медавиданд ку ҳама корашон парфта давида, яъне телевизор ба ҳам тамошо мекарданд. ман хурд будам, мисол ёдам будигоша камтар нақл мекунам. мисол соли 63 сол вақте ки аз инҷа мо кӯчонда мебарам, ман ҳам вақт 10 моҳа будам. се хонагӣ дода буданд ҳамонҷо ба, яъне кӯчаи Гулистони шаҳри Душанбе ба. рӯсо гурбаи сар метиҳанд ку мана сар дода буданд. ёдам ба ҳаст, мисол хона ба ҳеҷ чӣ набуд, хоб холи чорпоя даромадагӣ, ёдаманда ҳаст ҳамин чиз. ва хона ҷарангаст мекарда. ҳамонҷо ба зиндагӣ мекарданд. ҳамеқа буданд ки қариб ки падармо фақат ними шаб медидем. рӯз ба бегоҳ ба нестиянд, яъне дастмадаси мардум. баъд бо чӣ ёдам ба ҳаст, шабнишинои дуруни хонагӣ меҳмонравӣ мекарданд. мисол хона ба ман ёдам ба ҳаст Мирзо Турдизода меомаданд, Боқир Раҳимзода,
انا میرسید میرشکر بسیاری شاعرها مثلا خانه به شته وای میکرد حتی من رسولف می اومدن همونجا با شته سردخانی و مهمان نوازی میکردن من همونجا دویده میگشتم یادم راسته با یک مورد که مثلا نعمان جان تاشتیموروف علی جان سالیوف عبدالجلیل هاشیموف می اومدن اول اینو از راه براه یک تا تف شده خونی پدرم با اومدن از اونجا پدرم خوش کرد سونی کار میرفتن در ما هم وقت شده که میستاد بای محمد تکو گفتم همشون میدن اومدن منم از قفاشون اوچراد میستم بای محمد تکو یه میگفتم من دیوده میگریختم همین چیزا یادم بسته یک چیز عجیبی مثلا کودکانه خیلی بسیار موردم مثلا مارکوبا مثلا همه خیلی شد که حتی یک کنسرت زلونی تئاتر هست دوشنبه با همونجا با کنسرتشون با خودشون نموندگی بلیتشون نبودگی و کنترلر اروس بودگی پدرم نشناختگی خودشون سرود خوندشون دکر نموندگی یک عجیب قلق بود یک چیز عجیب дар давоми фаъолият устод боймуҳаммад ниёзов чанд таронаро рӯи кор оварданд? шумораи таронаҳояшон аслан маълум аст устод? خم یک архиви душанбе фаҳмида будем як вақто 262 та аз ин чанд та шеъри худашон ҳам будааст анабад 50 таша ман китоба бурвардагӣ хеле мондагӣ бо чизои нотайёрашон дасти ман ба вай яъне ҳоли ҳеҷ кас гӯш кардагӣ не ҳатто хондагӣ ҳам не вай ако сабтое ки лентаи даври пеш мисол тип 1 тип 2 анмехе ва як пуф кунед ки канда мешавад яъне ягон ма ҷустуҷӯи ҳамин ба ки мисол ҳамун чиза аз нав чиркин бошидам гирифта аз нав ҳамна коркард кардан ҳамаи таронаҳояшонро худашон ба оҳанг медароварданд? албатта ма шумо бигуфтам ку моҳи тобонам биё нури чашмонам биё рӯкулелаки медану мисол ҳамин ягон духтарак ба нигоҳ карда баъд аз интервюи худашон агар бохабар бошед агар ҳамон духтари дӯст медоштагишон ҳасокади пир шудагӣ ҳамин бинам гуфта ҳам ту рӯбарӯ мешуну баъди ҳамон чихе ки худашон мегӯянд афташ гармошка шудагӣ яъне илҳоми оҳанг барорашон ҳам тамом шудагӣ умуман сафарҳояшон берун аз мамлакатҳоям буд устод? дар кадом мамлакатҳо буданд? афғонистон эрон мисол агар ҳамоли мумкин расм мебуранд мумкин нишон метиҳам яъне афғонистон ба будагӣ эрон ба ана беғарз ин тошканду яъне шӯравии пештара ҳама ҷо рафтагӣ хуб аз ҳунармандои маъмултарини имрӯза гӯем киҳо пеши устод меомаданд ва сабақ мегирифтанд аз устод? рости гап бигӯям бисёрашон намешиносам аз ҳар районҳоям меомаданд хонашон қариб ки беодам набуд меомадам бисёр одамо ва дуни шаҳрамон қариб ки ҳама неки аз дигар ҷо аз кани бодом аз исфара анава номаш ғончӣ меомаданд хай мисол ҳатто буд ки ғончӣ ба ду касе мешинохтам ва хай гузаштанд қариб ки гуфтам мумкин ки овозашон ҳамихе мекарданд ки овози падарам ки яххел қариб фарқ карда намешуд мисол фозилако буданд фозил амакаш мегуфтам ман гузаштан як ду сол шуд масалан то ҷое ман гарчанде ки масалан ҷавон бошам ҳам медонам ки даҳҳо таронаҳои устод имрӯзҳо арзиҳастӣ карда истодааст яъне ҳанӯзам зери лаби мардум замзама мекунанд месунанд яъне ки умр дида истодааст гарчанде ки худашон имрӯз қайди ҳаёт нестанд вале таронаҳояшон умр дида истодааст то ҳанӯз ва то кунун аз назари шумо сиру асрораш дар чӣ бошад? зеро мебинем имрӯз таронаҳое ки умри яксолаю дусола ҳам надида истодаанд. ман як бор дарсшома даромадагӣ будам талабашон шиштагӣ мисол баъзиш хонда наметавонад баъзиш хонда метавонад эхе шумо писарам чӣ ба омадед гуфтанд ман ҳам бегона будем кӯчба шиштагӣ будам ҳофизӣ ба меҳа мехостагӣ бошӣ марҳамат намехостагӣ бошӣ барои ки худата азоб натиҳ 5 сол инҷа ба яъне фоидаш не вақте ки то баданаш ба набошад ва ба халам илҳомаш намебиёяд ҳаст бачаҳое ки мисол тамоман ҳофизӣ намекунад мисли шумо мисол ман шумои гӯш кардам як рӯз мисол ҳаловат бурдам дар ҳақиқат фақат шумои мондан накурд тамом ҳаст худодод одамо ҳаст ки мисол нест вай ба вай ҳазор кунидам ҳазор пеши ким ки набаридам ба халам аз вай намебурд як чизое ҳаст ки
هم تو شعر میگیرن میخونن معنی داد میکنن ما با نقل کرده میشتنو دیری نگذشته البته تور گرفتگی البته آهنگ بستگی همین خیلی روزای ما همش این همش در نظری ما شدگی هر یک آهنگشون از همش ما بخبر خاصتا کدام ترانه‌هایی بودند که هنگامی مثلا آهنگبندی شما پهلویشون بوده؟ یک تشه ما رد کرده بودم همون تمام خوندگیشون نه قبطش با کلمه یالالا که بود دادا گفتم این چیز نخونید چی با گفتم وای صورت بود شدگی علاقه تایور من گفتم من مکتب میرم گفتم بچه ها من بعد یالالا میگم برای که کجا بکی نبوره همه ایجانی من اسیرت گفتم میخوندن حتی کجا بکی نباشم پدرم راه نگردن بسیار البته که نامشون نگن ایجانی من اسیرت میگفتن از نزد مکتب گذارن که گیرد اطرافشون پر میشد یک عجایب دور زمانه ها بود تا قدر کنی بخلام نمانده است توی اون معرکه شما همراهشون میرفتید؟ بعضا مثلا ما از همه که قریب که از پایین خورترین بودم سمینه مکتب طوره نمی اومد مثلا بسیار وقت ما کارخانشون بسیار رفتگی بعدی عبید که مکتب میرفتم تا عبید هیچ کی نیست خونه با همه مکتب رفتگی همه کار برفتگی من بسیار میبردم بسیار من ایرکه کرده بودم همه شش مقام با برنا اپیو همشون شتگی همشون ما اجاد میدونم هر روز قنچه میدادن پیچینچه میدونم ایرکه چه بودم خیالم که وای کار برای من همونجا قن خوری یک عجیب ده سینفای دو سه همیشه سال 69 70 همیشه یعنی مثلا همونجا با یاد میدادن من تو میشتم راستی گپ بگم همه سردی که پدرم میخونن من تو با نزدیک نمیفهمیدم مضمونش انا کن نمیدونم از جهت سالمی یا رفته همه سردی کلاسیک یعنی بیدیل حافظ سعدی شیرازی همین چیزا میخوندن اکنون مضمونش به صرفا میرفته شدم که این همه قدر سیر و اسرارش بود است استاد وابسته به نوازش اسباب‌های موسیقی گوییم چند نوع اسباب‌های موسیقی رو استاد نواخته میتونستند؟ همون وقتا رباب، تنبور، سانی ریچک، دوتارشون مثل خانی همون یعنی گلستانی دوشنبه با یک کنجی دیوال با آویزان میستاد همون دوتار اساسش من مینواختم من حالی مکتب نمیرفتم نرمال 5 سال بودم 6 سال بودم هم دوتار رو میگفتم بالی کرپچش دستی دوتار دراز که بود دستم نمیرسید مینواختم بازار باش غرونده دوام میدادم پدرم از یک طرف تماشاگر میخندیدن که و عذاب نبرم یعنی میخجاندم با دوام میدادم اون میکردم میخجاندم و دستش دراز و دست کودک نمیرسه همین موردو یادم با هست اون من نکی یاون کس من با این چیز زیر کن جش هیچی من مینواختم هم کودک باشم مینواختم سالوی من مثل مرادوفا تقریبا سالوی 68 ممکن پیشم باشد و 68 سال یادم هست برای اینکه پیش از مکتب روی من از من پیشتر بود است می اومدن یاد گرفتنی می اومدن یادم هست حتی افتی جوانشون هم همون وقت یادم هست همونجا سرود یاد میخوندم خون شدم در شام غم همین چیزا یکم از همین سر شدگی بود همین موارد هم یادم هست بعد پدرم اصالچگی هم کردگی یک وقتا یعنی ورزاب با همونجا زنبورشون بود مرادوف که شهر بیان یا عینی روان هم پیشی زنبور خانه با ایستاده همونجا با شته با همونجا هم زمزمه میکردن خب عموما در برابر جاده سند باز مشغول چی کارها بودن؟ پدرم یک مسکویش داشتن خب حیاتشون با ماشینشون هم مثلا یک استخوانه نمی بردن یعنی موتورش هم خودشون میکردن و اکون با زبان روش بگیم زدی ماستو هم خودشون میکردن خودشون برای که هر هفته ما وقت پیشتر لیناباد بود مادرشون خبرگیر می آمدیم باید قید نمایم که سرپرستی کلی برنامه ما این البته که بانکی ایمان اینترنشنال است اقدام از ایمان تلفیفی کلام
باشد بهر شما یا انتقال دهد 500 سامانی صاحب میشود شما بعیدی توفای ما 20,000 سامانی سه تا ماشین الکترونی اقدام پورتنوک 2025 ادامه دارد. انتقال پولیро از ایمان اینترنشنال قبول نماید. برای هر یک 500 سامانی انتقال صاحب یک ایدی رقم گردید و صاحب یکی از ماشین‌های الکترونی BYD دو شوید. اینچنین مکافات‌های پولی هر ماه را از دست ندهید. ایمان اینترنشنال دوستی مالیوی شما. چی سخنهایی بود که مثلا همیشه تاکید میکردند به شما و به فرزندان و نبیرگان؟ تاکید البته خودش معلوم که دفترشون دستی من با خوزه مونده. مثلا یک چیزی عجیب که یگان سرشون با خاطرشون با یگان شعر اومده ماند. من خیلی ازیاد نمیدونم تخمینا میگم. یک جا به مثلا هم تو نویسندگی و جای خالی دفتر با نویسندگی میخواد 4 جمله یا 3 جمله میخواد. آدمی به عقل این جهان با لازم نه. وای جهان بیام لازم نبوده است. یعنی اونجا هم جواب دادن در کار اگر هم حساب کر برید. یعنی همه وقت خواندن در کار، همه وقت فهمیدن در کار. یعنی تو مردن یاد میگیری. اگر شنیدگی باشید دادم همین گپ گفتگی و تلویزیونی با هست. یعنی تو مرد پروفسورش یعنی تو مردن کارکن گفتنی گپ. گفته میخی شوخی هم کردگی. سبب در چی باشد که مثلا از نبودگان استاد از پیوندان استاد یگان نفر تا درجه استاد شان و شهرت پیدا نکرد؟ یک چیزی شکاکی باشدم ما قریب که تیارخوری هم کردن نمیتونیم. یعنی همون با زبان پدر هم مثل پدر خونده هم نمیتونیم. نباشد سندکار مثل همشون خواهد پنسه برآمدگی اکوامینو همشون نباشد و درجه در کار با آمدگی نه که چیزی تیار خوندگی. یعنی چیزی تیاری پدر ما چیزی تیاری مرادف میخوندم مثل از محمد. یعنی و بخیلی من یکم تمام بای محمد شده نمیتونه. یعنی چیزی تیارشون اگر تیار کرده خونیم برای ما یک دولتی کلان. ما میخواستیم که چند از ترانه های دلانگیزی استاد بای محمد نیازف رو این لحظه شما بهر ما و بهر بیننده عزیزی ما بسرایید. سلامت باشید. Dariyem bingar sar balandiyam Sarbar dariyem bingar sar balandiyam İman sagi tu afkun in khud sandiyam İman sagi tu afkun in khud sandiyam Vihindriye du chashmi tu parkash sigam zatir من آنیم کس تو برات تیغین دیم من آنیم کس تو برات تیغین دیم خوشگفزل بالبی جان بخشی تو شبیست خونی توی چرامنی افتاد بندیم گفتی بپرسشی تو چه آیم چه آرمم رحمی بیار بر من و بر مستمن بیام از من بود
بیا و ببین چشم بندیم با لطف تب مردمی شیراز از کمال باور نمی کنم که گویم خوجندیم با لطف تب مردمی شیراز از کمال باور نمی کنم که گویم خوجندیم. Вдохновляйтесь бескрайностью Вселенной и откройте для себя новое измерение жизни в жилом комплексе Dream House. Здесь каждый найдет свое место. Для активных, для мечтателей, для тех, кто ценит каждый момент. Современные технологии, комфортабельные квартиры и уникальные пространства создают идеальные условия для жизни. Создайте свой комфорт, где каждый чувствует себя частью чего-то большего. Чтобы каждый вечер становился началом чего-то нового. Dream House. Ваш новый дом в бесконечном пространстве возможностей. سببش همین که بابای من حافظ بودند، پدرم هم حافظ بودند. من باید حافظ شوم بود. این کسب پدری است. هیچگاه بیمار نشدم. یگان نه دوشنبه به کار میکردم 24 سال بیمارخانه رفتیم، خوجند به هم نرفتیم. سبب این همین که گویا من با واسطه آهنگ‌های کلاسیکی، موسیقی‌های کلاسیکی خود معالجه میکردم. مگنیتوفون میماندم و کسل که شدم خواب میکردم. آهسته گوش کرده خوابم برده میماند. وای که автомат بود تمام شد خودش گویا خاموش میکرد. بعد از خواب خیزم من صحت بودم، رفتم میگرفتم تا حاضر همین خیل. نیست غیر از تو دستگیر ای دوست. نیست غیر از تو دستگیر ای دوست. دستی افتادگان بگیر ای دوست. دستی افتادگان بگیر ای دوست. آفتابی تو ما چون ذره همه، تو بزرگی و ما حقیر ای دوست. بزرگی و ما حقیر ای دوست. گرچه نبودست خلق دیل بپذیر،
امیر دوست در هممون پادشاست کمال تا کی در دستی تو اسیر در هممون پادشاست کمال تا کی در دستی تو اسیر